I ćao svima ljudi, ja sam Pic HD i danas ćemo snimiti, kao što vidite, Mafiju 2. Počinjemo naš novi serijal, pošto je Call of Duty serijal propao, nastavit ćemo s ovim serijalom. Hajde da krenemo. Ove cutscene ću da skipam, vi napišite dole u komentarima ako želite da ne skipam ove cutscene, ali da ne bi trebao klip predugo, skipat ću ove cutscene. Chapter 1. Sicilija, jun 1943. Pa nije loša grafika za ovako staru igricu. Ma nije mnogo baš stara. Ovo neću da skipam zato što traje malo kraće od onih ostalih. Ovo sam snimao više od 10 puta, ove dve misije, zato što Mirror Section nije htio da mi snima glas. Zapamtio sam sve na pamet kako treba da se igra. Mislim, ove dve misije sam. Prvo njega ubijem, pa njega, pa njega, pa ovdje. Gdje si? Mrtv. Tako, idemo. Trči. Run me. Uzeo sam, kako se zove, šmajz. Hajde, ripaj. Oho. Jedva se pope. Jedan, uzmi granatu, bacaj. Ubacio sam na drugi granate. I mene za malo da ubijem. Zapalili su, vidi. Eto vam ga stavljate bombe gdje ne treba. Trči. Uzmi to, uzmi pištolj, uzmi. Uzeo sam pušku. To. Aha, ja treba da stanem ovdje. Hajde. Idemo, Rokaj. I trči. Ajde, repetiraj više. Ova puškica je bolja od ostra. Eto. Bam, bre. Uzam malo ovoga da go trebam. Reload. Je. Popis ga napravili smo. Ali kako da je padne kad sam ga točno u glavu pogodio? I ti mrtav. Mrtav. Idi gore. To uzniš majsku. Sad uzmimo ovu mašinku.
Idemo. Arakar. Dobre. Tepa. Sepi gi njokavicu. Pogledaj kuda sam ga pogodio u nezgodnu. U nezgodnu situaciju na nezgodno mesto. I ovoga to isto. Tenak, begaj. Da. Puče panika. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, poi ciò che ti è stato detto. Ubi mog brata. Mene nemoj. Naravno da mene neće da ubija. Ja sam glavni lik ovdje, bre. Bez mene ništa ovdje. Odštrafio mi se mikrofon na slušalicu. Vidi, nema veze. No, è davvero con calore. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli dei vogliacci del boss. Ci rendiamo? Italija. Ne razumijem se u italijanski. Toko. Bio sam jedan put u Italiji kada sam bio mali. Jučer sam bio u Beogradu. Nisam mogao da snimim klip zato. Bio sam umoran, jutro sam se probudio u 10 sati. Chapter 2. Home Sweet Home. 2 godine kasnije. Voz! Eve nas! Ripaj bre. A i hoću da skibam. Traje dugo. Kad sam prvi put snimao, ja sam mislio da vozim, ali ipak ne. Ovaj Doca vozi, taj Doca, tu je jedan toga taj. Vidi ga. Levi shift? Aha, od nazada ga. A zašto? A da li mogu da gledam unutra? Ne mogu. Ovo je kao da gledaš unutra. Pa i kad nije. Gdje ste? Skajeci, skajeci, skajeci. Idemo ovu. Još uvijek sam prehlađen. Nož mi je zapušen. Ne mogu da pričam lako. Inače ovo ne može da se skipa, ja rado bi skipao. Voz, vidi gore, voz. Malo pre smo se dogovarali sa Banetom da snimimo još jednu epizodu The Forest. Mi smo snimili u stvari jednu epizodu The Forest, ali je ispalo malo loše, pa zato trebamo još opet da snimimo drugu epizodu. Izvinite zbog toga. Inače snimat ćemo još neke igrice sa Banetom, gdje ćemo samo The Forest. Vidjet ćemo koje ćemo da snimati. Dobra riba, a? I tebi se sviđa. Gdje to gledaš? Sram te bilo.
Smiri se malo. Gdje? Vino Stiletto. I see that. All right, I'll see you later. Ha. Okay, listen up. It appears that your mission is much more serious. Ja hoću da skipam. Skip. Tahi, tahi, tanana, i svile na marama. Umaram šećera. Iskač. $2 mi uzeo, vraćaj pare bre. Udari ga s kofer, udari ga. Kako vas švaba mare, ajmo trči, trči. Use the... Što sam otvorio ovo? Ama, papar. Let it snow, let it snow. Aha, idemo kod svoje mame. Trači. Yeah. A vidi, ponovo sam otvorio ovu mapu. What? Kaka budala. Avion, a zbog avion su pukla stakla. A ja se čudim, a zašto? Otvara vrata, idemo. Gore, gore, gore. Mace. Mace. Op, ripto. Marš bre. Kakva švaba. Ovo je dosadno, ovo ću da skipam. Sad je da priča sa mama. Evo vidi. Moja seka, vidi što je lepa. Pa gdje si? Go to sleep. Gdje? Što sam lep ja. Aha. U dječju sobu ja da spavam, moraš. Evo ga svi svetlo. Use the bed, bre. Bambino. Sljedeći dan. This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Evo nas. Sljedeći dan je tu. Idemo. Go to rest. Jakno. Kloc. Jack. Vidi psi. Veoma čudnovati. Jao. See you to get nice, nešto. Tako je rekla. Otvara vrata. Otvara vrata. Trči. Trči, 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 trči. I'm sorry. I don't care if you gotta sell everything. A, joj, da skipam. What? Što treba da se bijem sa njim? I'm gonna take you to school. Oh, tough guy. Scaring a woman, huh? Come on, show me what you... Udari ga. A, gdje si poš... Oooo. Ajde. Ting, ting, ting. Ting. A, kude je pobežao? Oooo. Ma padi dole, ma si, bolje da si pobegneš, ja ti kažem. Zastaneš nepokretat od mene. Imaš neki problem, a? Oooo. Idiot, ti si idiot neki. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, dođi, dođi, o. O. Ting. Lele, iscijepi mu glavu. Mrš bre, mrš, mrš. Da te ne gledam. What the hell was that all about? I'm sorry, Vito. We didn't
this. Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right Frankie? before he died, Papa borrowed money. A lot of Skippat ću i ovo. Go to Joe Place. Ovo ću ljudi ostaviti za sljedeću epizodu, pošto ovo već traje 15 minuta, ja nemam baš vremena, treba da idem kod mog druga na rođendan. Izvinite zbog toga, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!